iyo vulela mandwe vulela mandwe ayankongqoza vulela mandwe vulela mandwe ayankongqoza vulela mandwe vulela mandwe ayankongqoza vulela mandwe Ngiyanibingelela nonke bomama. CTV abantu namhlanje sithi thathele lithuba sinibonge nonke ngokuba khona kwenu la. Nisuke emakhaya wenu egodini ezahlukahlukene. Nathatha lesi sikhathi sokuthi nize la nizohlanganyela kanye nathi, nizofunda ngamasiko wethu, nizokwazana nezinye igodi. Lokho siyakuthokozela kakhulu CTV abantu, siyabonga. Sibonga isikhathi senu. Okunye ke bomama esikubonile ukuthi abanye omama bakwazile ukuthi bagcine isikhathi ukuze uhlelo luzohamba kahle, kepha abanye abakhonanga ukugcina isikhathi. Ngizocela ukuxolisa kulabo mama abakwazile ukuthi bafike ngesikhathi, kepha abanye bafika ngesikhathi sabo. Ngiyaxolisa kubo mama ngoba uhlelo lethu kufanele ngabe kudala aqalile, kepha ke ngesimo sokuthi abanye bomama bafikanga ngesikhathi, lokho akusenzekanga. Kubo mama abangafikanga ngesikhathi ngiyacela ukuthi nangokuzayo nizama ukuthi nigcine isikhathi ukuze uhlelo lethu luzohamba kahle. Ngileke nankinga siyabonga. Bomama njengoba nazi ukuthi indawo nendawo inomthetho, njengawo wonke amakhaya anomthetho wawo. Nathi ke la ekhaya eyabantu village sinowethu umthetho. Ukubonisa inhlonipho emadlozini wethu, nokuthi siyayithoba siyingane ngaphansi kwawo amadlozi ethu. Njengoba nilana le ndawo indawo kamoya, indawo ehlanzekile. Manje mangabe nilana nizokwazi ukuthi manilala ebusuku niphuphe banibonise izinto amadlozi wenu, thile niba nokuthula, niyakwazi ukuthi nilalele imvelo nithule. Ngazi ukuthi siyazwakala ma. Okay. Bomama
la ikhaya lamadlozi njengoba ngilokhu ngiphinda kunendlela esikhululeka ngayo indlela esibonga ngayo amadlozi wethu njengoba niphahla endlini zenu emsamo bese abanye bashaya izandla bathi thokoza uma ngabe nisemsamo iyona ndlela ke esikhuleka ngayo la ekhaya ngizoba nomkhuleko la omncane ngizocela ukuthi emva lokho engizokusho nithi niyathokoza nishaya izandla njengoba niphahla emakhaya wenu bokhokho nomkhulu bethu siyanibiza nina zinyanya zethu siyizizukulwana zenu siyizingane sonke lana nisidibanisile ukuthi sikwazi ukuthi siqobelane ulwazi sifunde ngesintu kanye nonhlonipho manje kulomcimbi wempande yabomama ngicela ukuthi nisikhanyisele nisiphe amasu ukuze sikwazi ukuthi sixoxe sidibane nezinye izinhlobo eziswa kwezinye igodi ezahlukahlukene siyathokoza lolu lwazi esizonqobela lona namhlanje sasilithola lapho sihamba sifunda igodi negodi yonke leminyaka namhlanje ke sithemba sithathele lithuba sinqobele nani lolu lwazi esikade silifunda yonke leminyaka sifundisane singomama yonke into enifuna ukuthi nikhulume ikhalazo enazo njengoba ningabomama yonke into enifuna ukuyikhuluma mayelana nobuntombi nani njengoba ningabomama namhlanje nginethuba lokuthi nikhulume namhlanje ke isihloko sethu esizoqala ngaso esithi lwaqalaphi usiko lokuphatha intombi usiko lokuphatha intombi lwaqala lapho khona kwahlala phansi okhokho nomkhulu bethu mandulo babona ukuthi isizwe kufanele ukuthi sikhuliswe ngendlelanye izingane kufanele ukuthi zikhule ngomthetho owodwa ngalokho ke bahlanganisa amakhanda babiza umhlangano egodini negodi ezahlukahlukene ukuthi kuzofanele ukuthi kube nomama abaphethe imizi abaganiwe ukuze bakhona ukuthi bafundise izingane ukuthi ukuba ngumfazi kuyini ukuphatha umuzi kuyini babeseke bahlala phansi babiza lo mhlangano bakhethwa ke nangempela omama abaphethe imizi abazofundisa izingane ukuthi umuzi uphathwa kanjani lwadabuka lapho ke usiko lokuhlola nalokuthi intombi iphathwe angazi ukuthi kukhona mhlambe onombuzo cha isiphi isizathu sokuba izintombi zigcinwe zizigcine kahle bomama isizathu sokuthi intombi ibe itshitshi ikhuliswe iphathe kahle ithande isizathu sakhona njengoba kwakudaliwe kudala uNkulunkulu mangabe edala abantu ukuthi umuntu wesifazane ungumlokeleli womuntu wesilisa intombi ukuyiphatha kahle kwayo isizathu sakhona ukuthi ikwazi ukuthi ikhule ibe ingane ibe intombi ihloniphe ikhule bese ifane nani njengoba ningomama nihleli lapha niphethe imizi yenu okusho ukuthi isizathu sokuthi intombazane iphathe kahle ukuthi bomama ifane nani nayo iphathe umuzi wayo ihlale phansi ijabule ibe ngumama ophethe ikhaya isona sizathu ke leso esenza ukuthi amatshitshi ahlolwe intombi zifundiswe ukuthi nazo ngelinye ilanga zibe ngomama abaphethe imizi sizolandela ke ngesihloko sethu sokuthi kuchaza ukuthini ukubuyela emuva emasikweni wethu emandulo bomama isintu asishintshi sigcina silandela lapho okhokho nomkhulu bethu bebekade bagcine khona asithi siyaphambili siyaphucuka sifunda indlela ezintsha ngoba kufana nokuthi sibeka umthetho phezulu womthetho umthetho uhlala ungumthetho awushintshi noma ngathiwa wena unesu lokuthi ufuna ukushintsha ngendlela yakho lokho kuyabe ukuthi udelela amadlozi wakho ngoba kufana nokuthi ubeke umthetho phezulu womthetho wabazali bakho manje ke isintu angeke size sithi ngoba kudala mhlambe sasikade siqoka ikhumba wena njengengane usuzibona ukuthi hayi mina ayisikhumba ngibona ngathi hayi into yakudala ngizoshintsha sesifuna ukufaka lezi impahla lezi esinikezwa ngabelungu lokho ukudelela abazali bakho ngoba bakunikeza umfanekiso okufanele ukuthi uqoke ngoba wawukade unesizathu yonke into mandulo isintu sinesizathu akukho ukuthi isintu kwakade kuyisintu ngenxa yokuthi bathathela inqumo ngoba babona umoya ukuthi kubaleke kanjani emoyeni ukuthi izinto ezithile zenziwe manje ke bomama ngiyabona isikhathi samanje ukuthi omama sebalandela ifashion abasalandeli isintu sangempela bazitshela ukuthi bayaphucuka bazitshela ukuthi benza ngcono amakhaya umzekelo ngiyawubona na uguqa indlu leyo yotshani abomama ngiyabona ukuthi nazibona zonke lezi ndlu ezilapha
kudala lezi zindlu zazikade zinomthetho ukuthi khona izinto ezenziwayo kulezi zindlu kukhona izinto ezingenziwe lezi zindlu ekhokho bethu yini abayithandayo ngayo bazenzeleni ukuthi ubulongwe buyafakwa phansi endlini yindaba bafuna ukuthi ubulongwe benkomo bufakwe phansi konke lokho bekade kuyisizathu yindaba bakha ngotshani ngobani utshani buyakwazi ukuthi makushisa bona kukhona ukuthi kwehlise isimo sokubanda noma sokushisa kuyakhona ukuthi mangabe kushisa kakhulu bese kuyehla makubanda kakhulu kukhuphuke ileso sizathu ubulongwe kwabenza ukuthi abadala ngoba kuthiwa ubulongwe inkomo into yabadala bekwenza ukuthi phansi amadlozi manukelela abone ukuthi nangempela kusekhaya manje ke nathatha isinqumo abantu bamanje intsha yamanje yathatha isinqumo sokuthi hayi sesizoyibhidliza ke thina lezi zindlu ngoba zidinga ukuthi njalo lokufaka utshani njalo lokufaka ubulongwe ayingcono ukuthi sifake indlu yesitina ngoba kulula kanti ngalokho ukuthi ufaka indlu yesitina ubhidliza isintu ngoba le ndlu le yesitina i4 corner le i-round kunomahluko kwenzelana ukuthi le ndlu ibe round ngoba imoya mangabe ingena imoya engalunganga iyakhona ukuthi izungele eziphume kanti le eyikade iyisquare ukuthi mangabe kungena imimoya engalunganga ihlala laphana emakhoneni phansi futhi kuyabanda idlozi liyangena lithi lizokuvakashela lithi lifuna ukuzohlala nawe kuyabanda lijwayele ukuthi ubulongwe biyazehlisa biyazikhuphula wena ke usushintshe isintu lo muntu omdala akasakhona ukuthi angene ahlale laphana ngani ngobani sekuyabanda manje ke ilento engizama ukuyisho ukuthi isintu kasiphucuki kodwa usigcina ngendlela esiyiyo wenzela ukuthi abakudala babone ukuthi uyabahlonipha angazi ukuthi kukhona onombono okanye kukhona mhlawumbe ofuna ukukusho uqobela abanye ukuthi nawe ngesintu yikupho ukubona esikhathini samanje sekwenzeka nanokuthi kudala sasenza kanjani okanye indlela ubona ngathi singenza ngayo ngcono kubo mama kukhona yini onombono singakuthanda futhi singagqugquzela ukuthi omama mangabe kukhona inhlelo abafuna ukuzenza mayelana nokupheka ukufundisa izingane umsebenzi wezandla ingadi ukutshala zonke lezo zinto singakhona ukuthi sinixhase ukuze nikhona ukuthi niyenze lezi inhlelo zenu mangabe nifuna ukufundisa izingane ukupheka nokutshala zonke lezi zinto mangabe omama kukhona omama bangabe bafuna ukubenze inhlelo zabo ukuthi mhlawumbe kuleli viki sifuna ukuthi sihambe siyotshala nabantwana bethu siphinde sibafundise nokupheka singakhona ukuthi sinisponsorishe ngezinto enizidinga ngayo mangabe nikhona usizo enilidingayo nizizwe nikhululekile ukuthi nicele iTV abantu sizokhona ukuthi sinixhase futhi sifike sibe nani sizolandela ngesihloko sethu ngaphansi kokufundisa intombi esithi inhlonipho inhlonipho bomama isikhathini samanje kunzima ukuyidalula ukuthi inhlonipho yini ngoba abantu sebacabanga ukuthi inhlonipho ukuyifihla ngeqiniso kubeni wenza into embi kanti inhlonipho akusikho ukuthi emehlweni wabantu uziveza njengomuntu ongasuye bese mawumucasha uba umuntu lo owuye ye inhlonipho abantwana basayazi bazitshela ukuthi yikho lokho kanti inhlonipho umntwana afanele ukuthi umfundise ukuthi inhlonipho yakho noma ngathiwa mina awungihloniphi eduze kwami kodwa mawuwedwa inhlonipho leyo mahamba ucasha uyomangale lapho engingakuboni khona mntanami yilapho ozihlonipha khona ngoba angikuboni ukuthi uyasihlonipha uyahlonipha umhlaba uyahlonipha abadala ngoba uyazi ukuthi iyala bakunikeza zona uma ujika ngale uyasebenzisa noma ngathiwa usebenzisa endlini kodwa mawuphuma lapha phandle uzenzela wena usihlonipha wena uhlonipha iyalo zabazali bakho usihlonipha ngale ngasese lapho ungabonwa khona manje ke inhlonipho kulesikhathi samanje sesiyibona ngakho lokho ukuthi hayi ukuyifihla nje hayi uyafika uyagoba kuwe ubheka phansi ngazi ukuthi uyahlonipha makafika ngale umlomo khuluma yonke into indaba ende engaka umuntu ngathi fundiswa yizo lezo zinto lezo ukuthi emncane njengoba nezintombi ezincane umfundise emncane ukuthi inhlonipho kuyini ukuthi mangabe uphuma phandle laphana ethi umfana ethi uyakubingelela uyazazi ukuthi uyahlonipha ungenzeli yena sihloniphe wena uthi mangabe kuthiwa uphuma phandle bakukhulumise izinto ongafuni ukuyikhuluma thula ngoba yini uyayihlonipha inhlonipho akube ukuthi into oyiyo wena hayi ukuthi into oyenza ebantwini ileyo nto nje ingane efanele ukuthi ziyifunde kanti futhi sengibonile ukuthi esikhathini samanje omama umthetho wokuguqa bekade kubaleka kakhulu emandulo ukuguqa bekuyinto ekubonisayo ukuthi uyayithoba emntwini omdala uyafisa ukufana naye ngelinye ilanga ngalokho ubukela kuyena uyaguqa awumbheke emehlweni
manje ingane sezikunikeza amanzi zidunisile ayisaguqa ingane ikunikeza amanzi njengomuntu omdala nawe njengomuntu omdala usuyathula usuyabuka ngoba usukujwayele ingane seziyakujwayela ukuthi hayi ekhaya kithi asiguqi noma ngathiwa sifika entombini siguqa kuphela sigoba kuphela mangabe basibhekile lento ebengisho ukuthi bayenza kuphela mangabe babhekile kodwa bona bazenzeli ukuguqa enganeni kufanele ukuthi ingane iguqe noma ngabe kuubani umuntu omdala ingakhethi izimo mabakubiza uyaguqa ngedolo phansi into nje ingane ekufanele ukuthi ziyifunde lezo kanti futhi ukubheka umuntu noma ngabe umuntu omdala umama yini ukubheka umuntu emehlweni akulungile ukuthi ingane intombazane imbheke umuntu emehlweni ngani ngoba izobuka umuntu eziqinize amehlo ebese idobha imimoya engalunganga ubone sekuthiwa ingane iyakhathala ingane ayisazizwa kahle umzimba yonke into yini uhamba ubuka abantu emehlweni udobha imoya yabo abantu bahamba endaweni ezahlukile abantu bayenza yonke into ngaphandle wena usuyahamba umbuka eziqini zamehlo abaningi futhi baphinde basebenzise nemithi engalunganga wena usuyayidobha ngamehlo wabo ingakho kuthiwa umntwana akabheki umuntu emehlweni hayi ngoba kukhona ukutheni kodwa wenzela ikusasa lakho umoya wakho ukuthi uhlale uhlanzekile nanokuthi mawufika endlini ungabi nemicabango eminingi ezulayo ukuthi ngibone bani ngabona bani yebo babonile kodwa bona imlenze yabo hayi amehlo wabo iyona leyo nto leyo ingane kufanele zifunde ukuthi ingane mayibona imlenze hayi amehlo buka phansi buka lapho uhamba khona ize noma uphandle ukuphi yonke indawo lapho khona buka phansi akukho ukulahlekelayo ngoba uyazuza egcineni manje ingane kufanele ifunde ukuguqa zibheke phansi nanokuthi mangabe ingabonwa zihloniphe zona iyona ke inhlonipho engikhuluma ngayo leyo bomama angazi ukuthi kukhona onombono mayelana nento yenhlonipho okanye ufuna ukuphakamisa isu umbuzo bomama ngaphambi kokuba nginichazele ngicela ukubuza ukuthi khona ongangichazela ukuthi yini umahluko phakathi komfana nendoda umfana undingathi umahluko wakhe xa umntwana ezawuqala kufumana ubudoda ezawungena entabeni enzelwe isiko uqalisa uba ngumfana xa seke yindoda uzeke sekefike kwinqanaba lokuba atshate abe nomnkosikazi akwazi ukuziphatha enkosi mnango wami umbono kuba kuthiwa masicacise phakathi komfana nendoda xa ndicinga mina kahle indoda ngumuntu ongutata ophethe umzi indoda ephethe umzi wayo enabantwana enomfazi umfana ngizoyibiza kanjani yinkwenkwe eselikhulile ekhaya ngumfana wala ekhaya ke lo akunguye ubani utata akayondoda indoda ngomzi nomfazi kuphume ntoni indoda ngisacela ukubuza ke mina ma usisumfana right usakhula then kuthiwa maseke indoda seke nomuzi that means umntwana uzomazi kanjani ukuthi seka indoda umuntu kanti indoda maseke nomuzi mhlambe kufuneka aqale abe ngumfana aqede afunde or ayesikweni then afundiswe ngabantu abadala mhlawumbe utata bakhe naye ukuthi ukuba indoda kukwenza 1 2 3 then ke ngokuhamba ayoba ayoshada akabe indoda ngoba sekeshadile okanye uba indoda ngoba ekwazi ukusebenza manje sekwazi ukwenza izinto eziright sekebonwe ngabazali bakhe naye mhlawumbe or sekebuye esikweni uthethe imbonweni bomama cela ukubuza nkosazana mayingane eyintombi ne uyifundise uyitshele ngabafana uyitshele ngako konke then yona ingabi salandela mayithi ithombe ne igqibe mari uyibona ukuthi ayisenzi lokho obufundise kona uthini mawuphinda wakhona uthetha naye
ingasahloniphi wonke umtshele kona ukuba ngane yami kuhanjwa kanje mara mase ithombile yenze ingabe sayenza konke lokho umtshele kona. Uthini mawubuya uthetha naye kakhona njengomzali? Mina ke ndivisile ke uba okulungileyo ukuthi masibaqale besebancinci. Singabaqalisi kuba sinengqondo yokuba abantwana ukuze uthethe naye kahle funeka ulinde into yoba makabe kuyixesha loba makabe sexesheni. So ndikuvile Nkosazana Inkosi. Mama ngizocela nje ukubuza ngaphambi kokuba ngiphendule njengoba ngimbuzile umama. Uma ngabe ena 14 umntwana nizomtshela ukuthi ngoba ngishilo ukuthi lento bayiqala babancane ukuthi nina nibaboni 8 years 5 6 bayaqala lento. Wena umthole sana 14 uzozitshela ukuthi inkwenkwe yokuqala adibane nayo. Thola baningi kakhulu kwanayo bakhohliwa abanye. Wena usuzobona ngosuku olulodwa ukuthi umntwana lo ngathi senza so kwenziwa yini awukaze umtshele ngenyathelo ayingane. Yena usuke wahamba waphuma phandle ingile into okuthiwa intombazane edala yayikade ingaphuma phandle. Manje ubona intombazane isiyathi mama ngiyaphuma mina ngiyaphi, mama ngiyaphuma mina ngiyaphi. Umama wakhona thini ubusiness cellphone ubukela iTV phuma kulungile akunankinga. Umntwana uyaphi uthi makaphuma umthumo uyakuphi ngoba uyaphuma eziyele endaweni zakhe abuye futhi nangesikhathi. Umbona umntwana uright umntanami mina uyahlolwa. Kanti inkinga iqala kuphi? Abantwana basagadwa sebazenzela umathanda sebaphila njengabafana sebahlala basemgwaqeni. Ayikho lokuthi asalandeli isinto asalandeli usiko kwanabazali bengane uyaphuma uyalena wenzani uyenza yonke into umntwana angayicabanga. Kodwa thina sicabanga ukuthi inkinga iqala lapho sisitshela ukuthi inkinga iqala ngoba usemoshakele. Dala moshakele emqondweni. Ubuntombi bebekade bukhona kodwa umqondo umoshakale ayingane ngani ngoba senza njani sibathumela ngaphandle. Manje yo leyo nto lebengisho ukuthi bagobeni bezalwa bekhula kanti futhi into efanele nibafundise yona ngingabafundisi okubi ngabafana. Bafundiseni lento ukuthi umfana ingane uyakhula uba yindoda. Indoda into ekanjena kuhle ukuba nomuntu wesilisa oseyindoda ngoba uzokhona uhlala kahle uzokhona ukuthi uphile kanjena. Kodwa ingane sayifundisi lokho. Amadoda izinja ayafana mntanami funda isikolo shiyana nalabo abantu labo uzobabona ekugcineni. Umntwana uyakhula uba nemizwa angeke alinde iyalo zakho ngoba imvelo ithi mangabe sethombile uselungile ukuthi angagana ngoba uba nemizwa ingake hamba elalalala. Ngakho kudala wakuthiwa mangabe sethombile makaphume ekhaya yogana benzela ukuthini afike aqhume ehlise imizwa ehlise yonke into akhona ukuthi kube umuntu osifazane oyimele kahle. Manje mangabe nina nizoloku nimbona ukuthi uthombile uyakhula uyabona izinto ngaphandle ufunda amasiko angafani ngaphandle bese usefika endlini sewonakele wena uyakhala kanti ngiyomthumele ngaphandle. Ngiyakuzwa mama ubuza ukuthi ingane ihlonyana mase ineminyaka emingaki. Angiqale ngokuthi mama ubuya kwesiphi isigodi? Ngumxhosa angizwanga. Umzulu. Ukusho ukuthi kulungile ngoba ngizwa igama elithi umhlonyana ngoba umhlonyana ngazi ukuthi wenziwa ngamaZulu kuphela. Ngazi ukuthi amaXhosa amasuthu bonke banendlela abakubiza ngakhona futhi kunendlela benza ngayo. Kepha ke usiko lelo lokuthi intombazane isikhuliswa ngembuzi lwenzelwa ingane eseyile esikhathini ukuthi ineminyaka emngakanani abelungu basinikeza u16 ngoba bayazi ukuthi izobe semoshakele emqondweni. Kepha ingane ithomba ithi nje ithomba noma ngathiwa ina 10 ino 11 iyenzelwa because lo mcimbi wenzelwa ukuthi ingane ikhuliswe emadlozini amadlozi ayigade bese ikhula ithola umyeni olungile. Kodwa manje ke akusafanani ngoba sekuthiwa kwenziwa ngeminyaka kodwa kwenziwa ngokuthi umuntu usefikile yini esikhathini. Kwakuthiwa ngosuku engene esikhathini ngoba imbuzi sasihlale sinaso. Kuthiwa ungene esikhathini namhlanje kusasa noma phambi kwakusasa bayabizwa omalume yahlatshwa imbuzi ingane iyangenelwa sekufanele ukuthi kulungiselelwe manje ngoba isingumfazi sekunengozi. Mangabe seliphuma leli gazi ingozi abomama bayiboni leyo nto ngoba ukuphuma kwaleli gazi uqala kwemizwa uqala ukuthi useyakhula ke manje useyazizwa amandla ingakho lawo mandla kudala bebawathatha bathini hamba ongena emzini wakho khona uzokhona ukuthi wehlise la amandla lawo ngoba ingakho sebamitha bathomba bahlale bese umuntu uyamitha. Ukuzwa mama umbuzo wakho obuzayo ukuthi ingane imoshakala incane kodwa ezinye ziqhuba nendlela wenza njani ngayo
umncane kakhulu kodwa indlela yakhe isigobile. Ngiyacabanga mama uyakuyibone inyamazana mayigijima zigijimela ukuthi kukhona ibhubesi. Ziyagijima inyamazana esale emuva idliwa ibhubesi. Manje kuyo yonke into kukhona abaphumelelayo kukhona abangaphumeleli. Lo mntwana makuthiwa uwe angakaqali nendlela yakhe okusho ukuthi vele bekungafanelanga belapho. Unomoya ongaqinanga ngoba ngeke uthi ezinye izingane azikakwazi lokho. Okokuqala mhlawumbe ukuthi ukhule ekhaya elinjani. Amanye amakhaya akhulumiza amazwi ulimi lwabo luyabheda. Amanye amakhaya kwenzeka izinto eziningi izingane zibona izinto ezingalungile. Leyo ngane kunzima ukuthi iqhubeke phambili ngoba iyabe ingasasiboni isizathu sokuthi ibe intombi ngoba ithi umama wami wenza nje, ubaba wami wenza nje, usisi wami wenza nje, manje mina ngikwenzelani lokho. Ayisasiboni isizathu ingane vele ithi awuthi ngiyekele ngihlale phansi bese vele idliwe njengenyamazana. Kodwa lokho kuzokwenzela fanele ukuthi niqaphele futhi nikwazi ukuthi kuzokwenzeka. Okubalekile ukuthi ingane ukwazi ukuyibona ukuthi le ngane iyohamba ifikephi ngoba uyibona ngomqondo wayo mayikhuluma nawe, uyibona ngokuhamba kwakhona ukuthi le ngane ngasihlakaniphele phambili. Uzovela uwazi ukuthi noma kuthiwa uyayitshela ingakagangi uyitshela nje engakagangi ikuphendula into engaka okusho ukuthi leyo ngane vele wazi ukuthi ayindawo. Fanele nje wehlisa amathemba wakho ukuthi hayi okusho ukuthi omunye wenyamazane ezodliwa amabhubisi kodwa ezinye inyamazane zizodlula. Bomama ngiyacabanga ukuthi nisuka egodini ezahlukahlukene Eastern Cape, Lesotho, Swaziland nisuka endaweni ezahlukahlukene nonke ninomfanekiso enugqokayo kodwa lokho kudala sasingenayo imfanekiso eyayikhethelwe ukuthi lo imfanekiso wamaXhosa lo mfanekiso wani sanikezwa ngabelungu kepha ilokho abagqokayo manje abantu ngoba bengasazi ukuthi dala bebekade bagqoka ini isintu siyini bebekade balandela kanjani kodwa ke sibe nokunye futhi okuyinkinga ukuthi abazali sebavumela izingane ukuthi zigqoke imvunulo yosiko intombi ezingalilandeli. Angeke uthi ungumXhosa ufake imvunulo yesiZulu. Angeke uthi ungumXhosa wenze umhlonyana. Sesihlanganisa amasiko sidibanisa izinto ezingadibani uzobona ukuthi ingane izoba nebhadi kuzokwenzeka into ezingalunganga ubona iqembu lakho ukuthi into zakhe asahlangani ngoba uvumela imithetho engalunganga kuzofanele ukuthi ingane iyenze usiko lwayo yalapho ezalwa khona wena mzali ingane mangabe uyiphethe uyitshela ukuthi hayi la ekhaya siwenza umemula siwenza umhlonyana mangabe ufuna ukwenza lezo zinto ucela ukuthi uphume enciweni yami phuma uyokwenza ngaphandle ngoba usungehlule ngikukhuzile ngatshela abazali bakho ngathi lento ayenziwa la ekhaya ngoba ngikuphethe ngingumama ubani kodwa wena uyaqhubeka ke uyakwenza okusho ukuthi iyalo zama uyilaleli wena mama geza zakhe izandla uyikhiphe kulowo mntwana umiyeke aphume ngoba akalaleli ngoba ekugcineni into ezokwenzeka amadlozi azokhala ngawe athi wena wabulala imbeleko yalengane ngoba lengane sasinikeze wena ukuthi uyikhulise kepha wena wakhetha ukuthi uyilandelise usiko ongasiyilo wena kusozoba nesigwebo manje emadlozini ngenxa yokuthi ulandele usiko wenze ingane yalandela usiko ongasilo sizongena ke kumvunulo yeintombi bomama njengoba nje senigqoka imvunulo ezahlukahlukene ngicabanga niyasibona sigqoke izikhumba nazi intombi emva kwami izigqoke izikhumba sho ngiyacabanga niyazibuza ukuthi lezi zikhumba zingezani isiphi sizathu yebo zinhle ziyabukeka sasisigqoka mandulo kodwa kwenziwa njani ingane ikwenziwa yini ukuthi igqoke isikhumba isikhumba ke bomama esigqokwa ingane le sibonisa amandla wesibongo sakini kepha kudala ke mangabe ungasuka khona ebukhosini wawuzofaka isikhumba sembuzi kepha mangabe ungasebukhosini isibongo sakho leso ungwenya ngubani uzogqoka leso silwane undlovu ubani uzogqoka leso silwane mangabe ungasebukhosini kwakuhlukana kanjalo ke izikhumba anti futhi ke ukuthomba angazi nikubizana ngamanye amasiko thina sothi ukuthomba kodwa abaningi amaZulu bathi ngumhlonyana kodwa lo umsebenzi lo uma ingane isingenile esikhathini yilapho ingane fanele lembuzi ozoyihlaba iyona mbuzi le ethi umntwana usekhulile usethombile usenemizwa madlozi mvikeleni ukuze azokhona ukuthi alinde azathole umyeni omlungele manje lesi sikhumba lesi sisigqokayo enisibonayo esembuzi siphuma lapho ke bomama isikhumba esigqokwa ngumntwana ila
lapho athomba khona angena esikhathini lesi sikhumba usigqokela ukuthi simvikele sigqokwe idlozi lakhe kufana nokuthi impahla ayigqokayo ayinikezwe ngamadlozi wakhe ukuthi iyona impahla ezokuvulela indlela yakho le qhubeka ugqoke yona uyintombi ilapho uzothola khona izihlanhla zakho qhubeka uyigqoke manje ke lesi sikhumba sembuzi mangabe benikade nizibuza ukuthi singesani sivelaphi iyona ndlela ke esiphuma lapho isikhumba esembuzi nazi ukuthi indlela elandulayo izingane zethu ukuze sithole lezi ikhumba ukuze zigqoke ikhumba ngendlela esemthethweni ngosiko kuzofanele ukuthi izingane zilethwe zithonjiswe ngendlela elungile zihlatshelwe imbuzi zithelwe ngenyongo khona imisebenzi eyenziwayo ukuze ingane ingaphuma emgwaqeni ingane ingayenzela umsebenzi wokuthomba ngendlela elungile ayilenzi iphutha idlozi liyayigada ingane sizophetha ke bomama ngesihloko sethu sokugcina esibalekile kulomcimbi wempande yabomama njengoba nilapha nonke ngiyacabanga ukuthi into enibhekana nayo imihla namalanga enibuza yona ukuthi ngenza njani ngempela lesi sihloko ke esithi siyi-TV abantu zithini inhlelo zethu ngesimo somama bomama mangabe niphuma phandle niphatha intombi abantu bayangxeka abantu bayakhuluma ziningi izinto enibhekana nazo lokho kwenziwa yini ukuthi omunye nomunye usevuka sithathela isinqumo sakhe sokuthi ufuna uphatha intombi namhlanje eziphathe kwayintombi zona seziyaphathana zodwa manje ke nani seniyibuza ukuthi singomama ngempela ngathi siphelelwa ngamandla ngathi into esiyenza isiyashabalala kwenzakalani kwenziwa yini ukuthi ngapha basikhulume ngapha gabi ngapha ubanye baziqalelo kwabo thina esenza iqiniso yikuthiwani ngathi ngoba thina lento siyimele senza into eyiqiniso into eyisintu senza kanjani ngiyacabanga ukuthi wonke umama njengoba lapha uyazibuza lowo mbuzo uzwa mama umbuzo wakho othi ingane eyilawulayo ingane eseyifundiswe ngabanye abantu wena njengomama kufanele ukuthi uyenze kanjani ngoba ilento ebisikade sisho ukuthi ingane yakho mangabe uyithumela ngaphandle iya ezikolweni iya kuphi ifundiswa ngomunye umuntu ufundiswa ngomunye umzali leyo nto leyo akusiyinto ebesikade sinayo esintwini ingane yayifundiswa ngabazali bayo ifundiswe ngomama abekade bayiphethe intombi manje inkinga lesesinayo ukuthi abantwana bahamba phandle bafunda ulumisiko babuye endlini bakutshele ngalolo siko kodwa ke ngesintu bengeke kuze kwenzeke mangabe sibuyele emuva silandela isintu angeke kuze kwenzeke ukusho ukuthi mama wena mangabe unengane enjalo angeke usayigoba isigotshiwe lo ngane bayifundisile siqedile ukufunda wena osozokufundisa angeke isakuzwe emadlebeni ngoba isitshelwe ngendlela yesilungu ukuthi hayi umuntu bangakuthinta uyakuabuser umuntu mayenza kanjena wenza kanje sebamtshelile konke bamnikeza imigomo nembandela futhi bamnikeza nesiqiniseko sokuthi ngempela lento le angeke uzuyenze impilo yakho yonke okusho ukuthi wena mama yikho into ozoyenza mangabe sekunjalo mangabe umbonisile engezwa uzoqhubeka ngale ndlela ngoba wena ungumama ophethe isintu uzoqhubeka ufundise isintu mangabe yena efuna ukukutshela ngendlela zakhe zesilungu abazali bengane abathathele leso sinqumo wena yikho into ozoyenza ngoba abazali sebakhethile ukuthi bafuna ingane yabo iphilo impilo enjani manje shuthi wena mama fanele uqhubeke nezingane ezifundiswa ngabazali isintu abantwana abaphila isintu angeke uqhubeke nomntwana ufunda isilungu ngale ephinde futhi ezobuye yenza isintu angeke uzohlangana kuhlangane kahle kuzomosha ngefashion manje akusenziwa ngendlela yakudala seniyagqoka hayi kuhle ngoba basiphile ngiyakuthanda lobo buhlalu buhle kakhulu buyamfanele umntanami anisabuka ukuthi lobo buhlalu abugqokile buchazana abusilutho ubuhlalu lobu bumenza ukuthi azizwe ngazi ukuthi uthombile useyintombi usezizwa amandla uzizwa imizwa engalunganga bese segijima uyebafaneni ngoba simqhuquzela ngobuhle obungasiqiniso sesimfundisa ukuthi muhle asimfundisa ukuthi intombi fanele igqoke kanje ngoba kunje kanje akusenamandla sekunokudlala esikweni ingakho nibona ukuthi ingane seziyalahleka bonje bomama ke ngicela ukuthi nicabangisise nikubukisise lokho ukuthi izingane usiko la ngempela ngoba bekisho ukuthi ukubuyela emuva emandulo ukubuyela lapho ukhokho nomkhulu bese bebade baqale khona ngoba ngichaza ngesikhumba chaza ukuthi iyona ndlela le esaqade sihamba ngayo le ndlela yezimpahla nobuhlalu lobu obabelungu iyona into abelungu abasinikeze yona ukuze sikwazi ukuthi sikhohle ngamasiko wethu silahleke izingane zimithe kumosheke yonke into okuhlangahlangana manje ke nicabanga ukuthi usiko la ngempela noma
isilungu izinto abamama fanele babuyele kuzo isintu sangempela emandulo ngendlela okwakade kwenziwa ngayo kudala. Manje ke bomama ngiyabuka amaqembu kudala sasinabo ubuhlalo lobe basinikeza bona yilobo kwenziwe ngamaplastiki kodwa thina sasinabo ubuhlalo bethu sazikwakukhona izihlahla esasizigqoka abanye bebekade bangagqoki ikhumba abanye bebagqoka izihlahla ezinye khona izihlahla bebazithatha bazipende ngeminye imbala ngodaka inhlanga bezikade zahlukahlukene. Manje ke lokho ukusho ukuthi ubuhlalo yinto vele ekhona akusho ukuthi abukho bukhona ubuhlalo sasibugqoka sasibuthola izinto zakhona zibuthola ezihlahleni izilwano amazipho amazinyo wezilwane ilapha sasithola khona ke ubuhlalo. Ilapho ke bomama khona mangabe ngempela sekwenziwa imicimbi bomama nifuna ukuthi nixhaswe ingane zizokwenzelwa imicimbi yembuzi lokho sizoxhasa kanti futhi ubuhlalo lobo uzophuma isigodi nesigodi siyazi mangathiwa ubuza umuntu okudala isibonda umuntu olaziyo usiko owakudala esigodini sakho uzokutshela ukuthi isiphi isihlahla mangabungazi esasenza ubuhlalo beyintombi bebakade bebenza kanjani bese ke sizonixhasa bomama egodini zenu andingi ukuthi nize nekude sinixhase ngalolo hambo nithola ubuhlalo bangempela ngoba izikhumba sizokhona ukuthi thina siziphume kodwa ubuhlalo bangempela kuzofanele ukuthi nina nezingane zenu nenze nje ilanga nikhe ezihlahleni mangabe fanele komise nizenzele zonke izingane ubuhlalo bangempela besigodi nesigodi hayi lobo obuthengwa emashop ngoba ngalokho uzobona umahluko enganeni ngoba uzobe eselandela iqiniso. Manje ke yilokho ke bomama ngaphansi kwesigaba esichaza ukuthi imvunulo yontombi angazi ukuthi kukhona onombono mayelana lento engiyishilo ukuthi ubuhlalo isikhumba kwenziwa kanjani kukhona onombono noma ongakhona ukusichazela yena ukuthi bebenza kanjani kudala babona ngathi bangabuyela kanjani yipi indlela bangayisebenzisa ngalento ebengiqeda ukuyisho. Into enzima kakhulu ukuthi labantwana nihlala nabendlini lo mntwana uhlala kubo ukhuliswa ngabazali bakhe wena umbona nje kuphela mhlambe kanye ngeviki. Manje ke ukuthi uhamba kanjani wenza kanjani lokho ngeke uzukulawula okusho ukuthi kodwa kudala izinto ezinjalo zazikade ezingenzeki ngoba manje sesinenkinga kakhulu kwakungenzeki ukuthi ingane iyadlwe ngulu kodwa engijwayele ukubona ukuthi esimene esinjalo ingane makuthiwa yenzwe kanjalo wena njengomama uphethe intombi kungumsebenzi wakho ukuthi uyikhiphe kuleli khaya ehlala kulo ingane khona isikhathini samanje khona ama center khona ini uyikhiphe kungukuthi wena ufuna ukuyithatha wena okanye ufuna ukuthi ihambise iyokhula endaweni ephephile okokuqala fanele uyikhiphe lapha niyongena endaweni ephephile okwesibili leyo ngane leyo yona ayikazi ububi ngokuthi idlwenguliwe izofundiswa ngokuthi hawu ngempela bakudlwenguliwe yona ayikwazi lokho izobuzwa nguwe wena mangabe uyihlola kodwa yona bikade ingazi okusho ukuthi le ngane uzoqhubeka uyikhulise njengezinye izingane kodwa ke umahluko ngayo leyo ngane ukuthi yona ayifakwa njengabantu abahlolayo into okudala bekungithiwa mangabe kwenzekile kuyathulwa awukhulumi ngakho bonke omama abahlolayo bazokwazi lokho kepha kuyazi ukuthi lo uhambela imfundiso neziyalo engathomba kuzofanele ukuthi ayokwenda wenzela ukuthi kube lula nalapha azokwendela khona fanele ukuthi bachazele ukuthi inkinga yomntwana yini kodwa kukhona ukuthi umkhiphe lapha ahlala khona umfake endaweni ephephile uzoqhubeka umkhulise njengezinye izingane kodwa kuzohluka ukuthi yena ngeke azahlolwe nezinye izingane ukukhona uzothola nje iziyalo sheshe ende angakakhuli kakhulu ngoba uzoba nenkinga ngakhula kakhulu. Nkosazana sikhona ingxaki okanye apha kuThemampondweni yokuba sibaqala besebancinci sibenzele sibafundise ngokuziphatha apha enciyweni sibaxelela ubungozi bokudibana namakhwenkwe eyokuba yintoni na efunwa inkwenkwe kuwe inkwenkwe ayithandi wena kukho lento ifuna kuwe isobe ifumene ichidlulele ngaphambili nanku ke ngoku umntwana 14 years 12 years siyabajonga asiyenzi impazamo okay esimbonileyo ba lo uke wadibana nenkwenkwe masimthini nanku 14 years udibene nenkwenkwe simthini bengicela ukubuza ayizwa mama inkombandlela yempendulo yakho
ehamba ifike lapho bengikade ngisho khona ukuthi inkinga sisaba ukubatshela bangakathombi sizitshela ukuthi baseseyizingane kwaze kwashaya umnyaka we10 years usezoqala ukwazi ukuthi umfana abangani bami benza kanje ngempela sihlakaniphile thina hayi siyahamba sijole emaceleni abasiboni useqalile indlela wena ungakamfundisi lutho umoshakela ungakasho ingakho ufanele usho angakamoshakali umtshele angakayiqali lento kanti futhi into eyenza ukuthi abantwana abayikholwa lento enishoyo nangempela umuntu uzibone sekhulela akazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba indlela okade uyisho ngayo wawusho ngathi wayezwa ngathi uyadlala ngoba yena wayeseqalile leyo ndlela vele uthi umtshele sena 16 yena unqala na 10 iminingi iminyaka i6 yonke uyayenza lento uyazibona ukuthi angikhulelwa mosimina hawu ngiyaqhubeka nakho ngiyaziphuzela ngiyenza yonke into hayibo ngisasejiji ngisase right bayangihlola gogo bathi ngi right hawu akekho umuntu ongazi ukuthi ngiyajola wena awukakwazi lokho njengomzali usazitshela ukuthi kuncane ngoba kufika endlini kuzenza msulwa manje ngakho kufanele ukuthi emncane njalo kanti futhi enye into yenza ukuthi abantwana bangeza umtshela ukuthi bazokumithisa bazodlala ngawe bazokwenzani ngoba ugxile ekuthenini umtshele inkinga awumtsheli imphumela emihle ngokuthi mangabe ungumfazi mntanami uzokhula uyakhula wenza kanje kuzofanele ukuthi uphathe umuzi njengoba ungibona ukuthi ngiphethe nami uzokwenda uzokwenza kanje indoda into eso kuhle ngoba mangabe uzohlangana nendoda indoda iwumuntu so indoda woyibuza ukuthi nawo umuzi indoda wobuza umfana makeza kuwe umbuza ukuthi uzongilobola yini uzombona uzobaleka zonke lezo zinto umntwana ufuna ukuthi umchazele ngendlela enhle ayiqale lendlela amncane akhuphuke naye azi ukuthi hayi laba bayayidlalela nje mangimbuza ukuthi uzongishada yini uvela athi kimi hayi yena akakulungile lokho sesemncane akakufihlela umfana uyakutshela ukuthi hayi mina ngisasemncane hayi ngisafuna ukudlala bengithi uyadlala kanti inkinga thina sibatshela sebamoshekile manje mangabe semoshekile kuzoba nzima into ezokwenzeka ukuthi uzofunda ngakho ukumitha ngoba vele usesithathela isinqumo sokuthi yena ena 10 wazikhethela ukuthi hayi mina ngizozenzela okwami ngoba vele kithi abakaze bangitshela umtshela sekamoshekile inkinga iqala lapho mangabe nifuna ukuxoxa ngiyenza Ngizowafule futhi ngifuna ukuthi abe namafutha. Ngizela ukuthi umuthi shaka isipuni sibe moyenza baphi singabi. Singabambi. Ayivala. Kanje. Avoida lento. Ambis. Ilaji lilana siyacela. Uzohambisa ngaphi?
Ngisho u1 amanzi fake phakathi. Fake namanzi. Ngisebenzisa. Usizosebenza after. Wena uzosebenza ngomlingana. Lona lifuna amali. Zinyanya namakhehla zizalukazi zethu. Ingxoxo yethu namhlanje bogogo nabomkhulu ihambe kahle kakhulu. Sibonga nina bogogo ngoba sikwazile ukuthi sibe izingane sibe zizukulwane silalele sinalele yonke imithetho yenu enithandayo enifunayo enifisayo ngalokho nasipho ukuhlakanipha. Siyathokoza ke kuze kufike ilanga lana lakusasa ke bogogo nabomkhulu ngicela ukuthi nibabusise komama baphuphe nibabonise izinto nibabonise amasu nibabonise indlela ukuze bazokwazi ukuthi nibaqhubeke lapha benikade nigcine khona. Athokoza ke sicela ukuthi lo mcimbi ube impumelelo ukuze kufike emaphethelweni ngelanga elokugcina. Siyathokoza.